Da kajing temu ban pen priang yar ye ke Khubor habeding kipat pat nong shong kari boy district syapang kajing koridor ban penrung kerteng ha ke special intensive revision SIR ha ki electoral roll ke office UDC election branch bat ke office district sports kila pelong ye kajing ko Mareh Thong ye ki Samla Shillong bat kenthai ha ke khat rhetoric naitung hanong po. Kajing jerong kani Mareh Thong kalong hadu san kilometer bat lajer kerteng ye ka run for SIR kabelas dang na saiden bat penkut ha NSCE indoor stadium umling kedat nyong po. Hakini kajing ko Mareh la saki ye kajing wane shimenta di kispangut ki Samla Shillong bat kenthai na keleng ki benta kariboy district. Nalor kata la sakiru ya ki he officer jong district kilami ban Mareh alang bat kinong shimenta kum kadak ban IMC mi ki Samla. Ya kini kejing ko Mareh la kawe lama da kong bala kentiu rani additional deputy commissioner Boy district ha kejing don lang uba Andrew L Merthong assistant commissioner ba Gamiliel Milim assistant commissioner Akash Marak assistant commissioner ba Bobby L Nongbet district sports officer kisamla kenthai bat shenrang kiblawan bani shimenta kini kejing ko ha ka Mareh Thong na kisamla kenthai ka Jeny Ramde klara ikanam lado bot saka dakati kendan bat kasamla Juliana Bongrung ha ka kerdan baar bat balai kadban kalian kishen rang lara ikanam lado da usamla Lapynkhraw Thabah bot seukor balin doloi bat u Vincent dia ha ka kerdan baar bat balai kini kinong job kilara shiying ye ka buskit ki bara kasong pisa mar hendriu saw bat ar hajar tingka. Up for this race. We're really happy to see all of you, and we're also very excited to see who will win this race. So with us here today, we have Madam Rani. She is ADC in charge of election. We also have Bamadim, Mareh, Kyle, the sports officer, and other officials from the sports department, and our staff from the office. We have conducted this run today. We have organized this marathon today basically to spread awareness about SIR. How many of you have heard about SIR? Just raise your hand. SIR, Special Intensive Revision. I mean, all of you who are 18 years and above, I think you already have an epic card, right? How many of you have an epic card? Kadang mana pergi betul epic card? Pergi baru pergi betul epic card. Saya pilih orang pendak dengan form ini kisah pelalai dbmnTv kilawan. Kalau kemudian ini kita ki concern, kita ki responsible citizen of India, mengidai ban pentumai dan ban pendak yang ada form nang bakal keteng kejoki, keteng jono beladon yang ada dekat kalau duduk dan kalau syarat nang untuk electoral. Keteng jom itu kita dah electoral, datang itu kita bala participate kalau untuk election kita bala berkebut. Dan keteng joki kamdan kalau ketu bakal shisha kalau kawai ni ki lab tikna wa people day no show pura dari India ni kai citizen dari India kalau kata ya baru kita lah trust dan sedang kita don ya epic card ni tua atau kita ra ya kena message ban itu kita palle mampat pendak perform bekendet saya ikindu ikbiano ikindu ikira basno joki but lingba joki pila ban kelish pangalenga form ban pendak pada ikitu kena ki barang sudah trust dan ru pila ban apply pada epic betek ki kena apa lagi ban pada trust dan ki pada ngin sana ai kini kinja awareness ki sistem ki banwan yang kena sekarang ban baca kena jinga Mareh marathon mentasmi ke bani organize ini akan spread kena message but haju kapor ni wish yapi baru all the best ikuturu bagi perkiar lagi kicing snail kamta mai ko Samla bagi jaga dan quality kicing warkam warjam nani ban maintain ya health kicing kiar lagi lo kicing bar kicing di iba penjat yang hendak hati joki kamta mai no drugs bukan ke port bagi ni kan tak ada jok bagi kita tapi kicing jot ko Samla itu ko Samla perkiar dah taru bagi juru bagi kita responsible youth to contribute dalam tadi masalah berapa kita diketin ada baru bensin
Barlin, Deloy. Barlin, Deloy. Barlin. Ready, 1, 2, 3. Thank you. Dah. Bye lang sir. Okay, thank you. 1, 2, 3. Okay, thank you. Ready, 1, 2, 3. Okay, thank you.